መንግስቲ ካናዳ ብግዜ ፓንደሚክ ንዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ወይ ናይ ቢዝነስ አካውንት ዘለዎም ንሲቲዘንስ ከምኡ እውን ሲኒየርስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቂሙ ዝተፈላለየ ቤነፊትስ ይህብ ነይሩ ገለ ካብቲ ቤነፊትስ ንብዙሓት ካናዳውያን ዝተዋህበ ናይ ኮቪድ ሪሊፍ ከምኡ እውን ናይ ካናዳ ኣብ ቢዝነስ ዝነጥፉ ዝነበሩ ቢዝነሶም ብሰንኪ ኮቪድ አፌክት ዝኾነ ወይ ተፀልወ እዞም ሰባት እዚኦም ዝተባሃለ ሓገዝ ወፂኡ ነይሩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ኣተወ መን ይኽዝሕተሉ እዛ ሎማዓልቲ ሒዝያ መፅአ ዘለኹ ኦዲተር ጀነራል እያ እዛ ሰብ እዚኣ ንመንግስቲ ዘውፅኦ ገንዘብ ክንደይ ባጀት ኣውፅኡ ናበይ ኣትዩ ኣብ መዓላ ዶ ውዒሉ ብሓፂሩ ኣካውንተብል ንክኸውን ተሓታትነት ንክህልዎ ተፃሪ ሰብ እያ ሽማ ኬረን ሆጋን ትበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከዓ ኣብ ፓርላመንት ሂል ኣትያ ናይ መንግስቲ ብቕዓትን ዝገብሮ ዘሎ ስራሓትን ኦዲት ትገብር ወይ ድማ ኣብ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃል መፅያ እንታይ ዓይነት ፋይናንስ ይካየዳሉ ተፃሪ ኣብ ናይ ሎሚ ዛዕባና ሓሙሽተ ሓድሽ ሪፖርት ኣውፅያ ኣላ እዚ ሪፖርት እዚ ንመን እዩ ዝምልከት ቀዳማይ ንሲኒየር ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ ካልኣይ ናይ ካናዳ ሳመር ጆብ ኣብ ግዜ ሳመር ናይ ስራሕ ኢሉ ዝወፅእ ባጀት ወይ ዝስላዕ መደባት ከም ዝፍለጥ ናብ ዲጂታል አይደንቲቲ ዝወፅእ ባጀት ኣብ ካናዳ ኢመርጀንሲ ቢዝነስ አካውንት ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ከም ሲባ ተባሂሉ ክፍፅዋ ኢኹም ትፈልጥዎ እዚ ሲባ ዝበሃል ኣብ ግዜ ፓንደሚክ ንዝተፈላለያ ቢዝነሳት ገንዘብ ሓገዝ ሂብዎን ብዛዕባ እዚኣ ኢኻ ትዛረብላ ክንደይ ገንዘብ ይወፅዩ ናበይ ኢኻ ኣትዩ ብልክዕ ከ ኣካውንተብል ክኸውን ዝኽእል መን እዩ እዚ ዘቕርበቶ ፀብጻብ ነዚ ይመስል ሓንሳብ መስምዕዎ ቀፂለ እቲ ሙሉእ መብርሂ ክበኩም እየ COVID-19 support programs for individuals and also looked at the Canada Emergency Wage Subsidy, which provided support to employers. Tous ces programmes sont des programs are measures that the government put in place to minimize the impact of the COVID-19 pandemic on the health of Canada's population, businesses, and economy. Overall, we found that the Canada Revenue Agency and Employment and Social Development Canada effectively delivered COVID-19 programs to provide quick financial relief to individuals and employers affected by the pandemic. In this way, they serve to prevent an increase in poverty and income inequality. So one of our main findings was that Export Development Canada handed over too much control to Accenture, and they were allowed to set sort of the terms of contracts as well as the pricing for certain tasks. There was heavy reliance not only on hourly based contracts, which typically means that you will pay for even cost overruns or delays versus having a fixed price contract, but that handing over all that control means that you didn't make sure that the federal government was going to get information back in a timely way, and we just shouldn't see business like that relying on all these non-competitive contracts to one vendor. እዚ ሲባ ዝበሃል ፕሮግራም 49.9 ቢልዮን ዶላር እዩ ተሰሊዑሉ ብሕፅር ዝበለ እዚ ሲባ ኣብ ግዜ ፓንደሚክ ንሓገዝ ኢሉ ዝወፀ ንቢዝነሳት ዝተዋሃበ ገንዘብ እዩ እቲ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ናይ ፒየር ፖሊየቭ ፓርቲ ማለት እዩ ሓደ ሓድሽ ሕቶ ኣምፂኦም እሱ ከዓ እንታይ እዚ ኩሉ ዝወፀ ገንዘብ መን ይክሕተተሉ ወይ እውን ተቋፃፅርኩም ሞዲኹም ኣብያ ኣሎት ወረቃቕቲ ክንደይ ገንዘብ ወፅዩ ናብ ክንደይ ሰባት ከይዱ መነመን እዮም እንታይ ዓይነት ገንዘብ ተቐቢሎም እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ነይርዎም ፀብጻብ ኣቕብሉና ምስ በሉ ዝመፅእ ሕቶ እዩ እዛ ኣብ ሰዓት እዚ ቀሪባ ነዚ ሕቶ ትምልስ ዘላ ኦዲተር ጀነራል ናይ ካናዳ እያ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ሕቶ እዚ ክትፃረ ከም ዘለዎ ክትምልሶ ትኽእል ንሳ ጥራያ እቲ ፀገም ዝበዝሕ ግዜ ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም ወይ ቤኔፊት ክወፅእ ከሎ ብካልእ ኣውትሶርስ እዮም ዝገብርዎ ወይ ንካልእ ካምፓኒ እዮም ዝህብዎ እቲ ካምፓኒ ከዓ ነዚ ገንዘብ ብዝግብኦን ዘይግብኦን ይህብ ማለት እዩ ኣብዚ ነቲ ዝቐረበላ ሕቶ ከምዚ ክትብል እያ መሊሳቶ ኤክስፖርት ዲቨሎፕመንት ካናዳ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ገንዘብ ቁፅፅር ነይርዎ እዞም ካምፓኒ እዚኦም ከዓ ናቶም ተርምስ ወይ ኮንዲሽን ነይርዎም እቲ ዝበዝሐ ገንዘብ ኮንትራክት እዩ ዝወፅእ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዓይነት ገንዘብ ክወፅእ ከሎ እዚ ኩሉ ኮንትሮል ከዓ ብሓንቲ ካምፓኒ እንድሕር ኮይኑ መዓዝ ዳኣኒቱ ፀብጻብን ሪፖርትን ናብ ፌደራል ጋቨርንመንት ክመፅእ ኣብዚ ኢኻ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን እቲ ፀብጻብ ወይ ሬኮርድስ ናብ ፌደራል ጋቨርንመንት ኣይኣተወን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ትብል ዘላ ከምዚ ዓይነት ቢዝነሳት ነዚ ከምዚ ዓይነት ኮንትራክት ቋፃፀርኦ ክንርኢ የብልናን ምክንያቱ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲደን ፀብጻብ ክመልሳ ዘይክእላ ኮይነን ኣብዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ክንዕልዮ ዘለና ፋይናንስ ካናዳ ኸ ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝወፀ ሪፖርት ሓደ ዓብይ ነገር ነጥቢ ረሲዕሎ ሲባ ንምንታይ እዩ ዕላምኡ ነይሩ ኣብ ግዜ ፓንደሚክ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዝመልእ ብመንግስቲ ፌደራል ካናዳ ንሓደሽቲ ወይ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ዝበሃላ ኣብ ሙሉእ ሃገር ወይ ኣብ ሙሉእ ካናዳ ዘለዋ ሓገዝ ክህብን መባራትዕን ኢሉ ዝተዋሃበ ገንዘብ ነይሩ ስለዚ
دارجع نزي ريبورت زوات أي تقبل وان وي أي توحد اللوبين أبزي كم زغت بليا مليسا هو نحنا زوت أنا ريبورت أتي نحنا زجبرنا مصنعتي استمر كسي انتقونه نيجاتيف تراي كنا أنت زاربنا أتي استوها بحجز أزيو أقداس ينيرو ناشتو بيزنسات وي سمول بيزنسز نز جنزب تقريبا كتصنحين كإلان سلازي لعلي 900 شح زغونا بيزنسات أو شتي حدا ورح زي ملء كم زعنة حجز كرخبا غلوا أزيو زلنقن تبو سرحانيو بحتر زبالة منغستي كندا جنزب كهب كله قاعد صاروهم دلون بتشبتين بتبكن كحلوهم دلون إيكر إسرائيلي عاتب الزلا الريبورتر زحاتة تحتو سلازي نسيبا أيكون كنت رايتو أصل زلقي بحتر زبالة منغست كندا أب جنزبا وهابا زلو أكايدا كغير وكم معراري يختر اللي زلقي. So I think our report does a great job of balancing what we found. We talk about the positives of exactly as you mentioned, getting $49 billion out to almost 900,000 businesses across the country. Most of those businesses received that funding in less than a month. That is a huge success story. What I would have expected, however, is while at the start of the pandemic, you might do things differently or quick, and an emergency is a reason to go non-competitive. But after a period of time, especially in a program like a loan program that you know is going to have a big long tail, that you would have seen the government transition to more competitive or more controls. The most recent contract issued in 2024 was a non-competitive contract. كابتي زغبرو مصنعتي 91% نزغنزب استقبلا كامباني بقعات كوينن ترخيبن وي اجبن يونيرو انتقونه جن 9% نزي غنزب استقبلا بيزنسات بحقي ايجبن نيرو بمتن غنزب كوري خلنا خا 3.5 بليون دولار زتمن غنزب نيرو. Well, you're right. 91% of businesses that receive funding were eligible. There's about $3.5 billion that went to ineligible recipients. And while some of that, about $2 billion, was identified by EDC, only half of it's been collected. What concerns me is the other $1.5 billion that we identified as being potentially ineligible. EDC is only partially agreeing with our recommendation. قال يترف منغست كندا اتي تفيزو لغنزب بخمي كسحبو يخيل كريدالي انتقونه جن جدًا كسحب على لواي كون كنزبل ولا منغست كندا أوكي إزوم سبعة زيوم أيقبوا من نيرو جن تقبلوا مالو سلازي محرات كير لو مالو تسمعناون كلا إترف ترانسبارنت كوين لو إتمنغستي نهزبي بغن عنان حكي ستزاربة شلل كنلون خلينا قوي ترفكن إتي حكي كيوتس كبيلنا نقبلو تعبا old age security ونحاتيتوا إذا أنتايو لعل عدمة زخون لعل سوسا زخون سينيرز مالتي نعوم زوها بحاجة زالو بزعبو خا أنت أخي متصاري يجرك زله هو أنتاي ملس كتبنا تقلي old age security complaint ويترعني باللين أنت هو أنا إزي زوها بزلو جنزب أي أخلو من علو وي ببوع نعوم زأكل جنزب أيكونن وحيد اللون ختبل تقول زلا ويتسبسع وزلا ثلاثة عينات old age security زلو أتقدمي إتي basic old age security كلاي guaranteed income support زغلو تصوات كا ناتكا جنزب وي أتاويتات كا كندي وحل مخانو رئينا نقبرو وينهبو أيو كم حاجة استوهيل سوهابيو سلازي بحثر زبالة أبتس قبرتو انترفيو إذناي old age security وي نلعل عدما زوهاب جنزب بحكي يأقلوم دولو وي أي وحدو من دو قالو كتب لي أقليزاتو بحثر زبالة كوسخلو مالو ونمباليو سلازي أناليسيس كقبر ويم صبو كنوع دخونه مصنعتي كغبرلو مو بو منصر كا زوسخ كوسخ اتحجز كغبر كا يصوع بزخونه لو بيد سمعكموني كبر تخاتلتي ازيد مسكنكم بزعبا زي اگداس لزولكو حبريتا زخونه ني كندا زلكم بزعبا زي انفورميشن ناب كل متان كبصح شركه بلو تحتنا يحاتت اب قصالي بخالق مدب كساب نراخب زورحانكم سسنايو